My name is Mashemero Mike, and I'm a teaching assistant, applied design and fine art. Ibigambirwa bw'abahandiiki aba babeire babuginira hari Kabale University okuheereza n'obwengye okuba kubaasa kukora kurungi omurimo gwabo. Patrick Nahabwe otwire nahandiika ebihandiiko aha mikutu y'abarikucondoza nagira ngu n'obwo abantu bingi omu nsi yoona barikureeba omurimo gwe tiine sente ziyabwine n'obwo arikukozesa amaani mingi hamwe na sente nyingi okuhandiika. Nyowe agaruhanga kurugana ntariga kuhandiika tiine ki nagobiremu adhani kugira ngu wahandika article notunga satisfaction abo kwa wari yashohora ni wagishobora ora washemererwa kunga cyo kugira ngo financial omusente mazima garuhanga tiine ki nagobiremu ahobwe nyoni yembire ndi kutekamo nkaguza obunumi bwanje bwampwaho ndi kuronda esente zo publishing abo hano makoro kuza kuteka article baza kujipublishing ni bakucharginga. Charles Batambuze ori executive director wa Uganda Reproductive Rights Organization nagira ngu buri muhandiiki ahari ashemeye kuba naganyurwa mu murimo ogu yaba ari wo kugukunda kurungi. When you have worked so hard, your reward should not only be promotion, it should also be money. As a user, the lecturer or researcher photocopies textbooks or book chapters, you scan journal articles, you curate course materials, and you distribute extracts to students. Professor Sam Magara kuruga Makerere University kandi uri chairperson wa Uganda Textbook Academic and Non-Fiction Authors Association nayoreka ngu kimwe ha bintu government yakora no kubahwera kutahwebiragiro ebirikwikiriza ngo abahandiki bona begitire hamwe rero abo akobana benda gukoresa ibihandiko byabo bashashuroko. Ati iteka rya government ndebera abandiki retire mungu taroho umuntu ashemereye kuba na photocopying ninga na ekitabo kurenzi ya 5%. Ako bayiteka ryo neraho buyinza wano yenda kukozesa ebihandiko orukwenda kushoma ninga kushomeza educational purpose oriyo ino buyinza kukikora. Konga to kukwata ekitabo kya page page bishatu chono ka photocopying. Professor Magara najanguza universities n'amatendekera gandi kuga kushashura mu kibine kiri kubagita nichwera abahandiki kugumiza mbarukora kurungi kandi obo batari kuteganisubwa nibura rye sente. Ntubazo kukikora abana mu university nibenda kushoma kandi abantu bariyenda bahandika hadi reka tukora abantu encouraging abantu bahandike konko myanya y'abantu kozesa information eba kwandika ba tuteho embera yo kureba ngo bashashurira eyembera y'abantu bakufunira mwe information ejo in advance ni yasho kareho ninga omumiringo itakwetaga sente nyingi. Ogu nagira ngu abahandiki bingi ne bateganisibwa habo kushanga ngu omwe baba batine sente kandi obwo ebahandikire biliyoni bishomwa abantu abatarabahire sente zona. Shine mu Uganda kikuremesa abahandiki okubwena ka sente nka business yona netagwa okutamu no itanga input okutamu kandi umuhandiki nayitaga kutamu obwire nitaga obwire bwo kusitama kongakata umuhandiki bingi taine obwire nayenda ngo aronde fees omwana nayenda ngo aronde ki kandi zikurwa umuhandiki nzitwara obwire kuzabakoze ekitabo cyawe. So hatu wotine sente zo kutamwa mutayi wotine bwira bwo kutamwa mutayimu wo kutamwa musente akono itaga sente. Magara agumize ngo kuhandika no murimo murungi kandi kugwa kutebekanisibwa kurungi abari kufayo kugukora bakashemererwa. Ubuhandiki kirumwa amagoba mingi nko mu university amagoba gutukurebamo no kugira ngo wahandike ekitabo ebi wahandika the guiding society kweshemerere kuberi haza bya guiding society no izina ryawe ningashe byo kuba no handika nibiva
bya gasiri hanga. Jackson Rutunda Ronald kurugo mu kitongore cya Uganda Registration Services Bureau nashobora ngo abantu abari kuyiya kuno begita ombina bakehandikisa n'ekitongore eki kikabere nichwera kurinde mbari kora butakoresebwa kubi. Bannabitone bayina eteeka dikkiriza ebibiina nga bwe nagamba ebibiina okuvaayo, okay, ebibiina byabo bannabitone kati katuweze ngo aba music ne bajja nga bali together, aba film nga bali together, n'ab'ebitabo nga bali together. Ebibiina ebyo bijja ku ewaffe no ku office biweebwa license, okay, ogenda okusobola okukolera awamu. Nobwo abahandiiki mu Uganda bariyo nibagezaho kukora omurimo gwabo, ekindi kizibu kiri kubateganisa n'okugira ngu omutima gw'okushoma gukiri ahansi mu Uganda. Obucweka 77 bw'abanya-Uganda nibabaasa kushoma konka nikigambwa ngu abantu abarikwingana miliyoni 9.2 abarengize emyaka 15 tibarikubaasa kushoma gye n'okuhandiika kurungi. Gashoma Job namanya.